Simpang Sigoda Donokon Meraya Oke Pela Pusaka Boy Dapaju Pasomono Alaniham Dasa Marholongade Iki padupa ikause Pulau sise balos upease Urbe langit padote age gitar age alania rodo manolongane khususnya nasiam haganut orang tuaku tondongku termoni tondong bapak inang lawe nami boto nami anjagi nami gunung ati adong kata nami nalepa nami mohon maaf ulang lupa nasiam tonggo nasiam hanami asih tetap hanami tegar lahu padiar si malunut hutata lajengesi. Terima kasih bapak inang. Jadi selaku kanai bani panitia, anaknya nami temani panik lobe. Sekian dan terima kasih. Horas, ya, horas. Iya. Terima kasih. Persembahan. Iya.
bersama Kepala Dinas Kabupaten Simalungun, Kabiro, luar biasa. Iya, Bapak kita ke depan. Sabar kita memang agak sedikit meleset waktu kita masalah makan siang. Iya, bumbani panitia tadi. Dengan rombongan padi, malah seurut nabi bani rorong nasiam kegenumpan. Ijon adong somontan na malah seurut nabi bani perjumpaat tada pinatu. Pangarapan nabi ase atur mahagadupon horjata sonaya agen nasiam mengemban tugas di Kabupaten Simalungun ase lambing majuli motong-tong Simalungun. Saya itu pagi tuan na bataman nasiam dan hari perjalanan pe dari Parhorasan. Koreon penakui benhanami acara tasingkat ijon malas mau hurta saya terpasu-pasu ngatuan. Terima kasih mak, salam hitam. Ada boy marfoto dulu marfoto. Panitia bangun pimpinan pusat asal marfoto kita bangun orang tua tanah Kabupaten Simalungun.